دخوازه آوازشینه سارک دخوازه دایکو هبینه ایوارا بخیر به تماشاوان هجا تماشاوان جن تیوی تماشاوان برنامه برچم لکو دورین کرد و کردستان حلمت تماشا دکن جاره کدن ام بجن ایوارا و بخیر به و جاره جی خلق کینو برنامه کینو به مهوان کنو و جدا ام هاتن پیشبری و به هفدو را امه نهاجی جبو که هون میوان ام بناسن ناس بکن کیه و جکو دریه دریا فیچره که ده ام جواره بدن ناسین از فیروز حمید رشکم سال 1973 دایک بومه لگنده توپوی گریدای عموده خوندنا خو لباجار حسکه کر وجه زمان عربی مخوندیه 27 ساله از ماموسته زمان عربی بوم لدبستان حسکه پاش ویرم 4 ساله کار کرید روناهی تیوی ده وک محرر اخبار از هلبسته بزمان عربی دی نویسینم وک بالکشبونا نویسیم خویا کرد تمن 18 بافی مما مسته من اول بو اوی هلبسته آمدید پر کووار و مواقع هلبستم بلاف کرن 2014 پرتوکا منی اعولی چاپویه 2021 یاد دوا 2024 جی یا سیا چاپویه دی پرتوکه منی هلبست آمادنش چاپ کرنیره یک چیروک حاضره کرت چیروکن د وک خلات و اوی ایگو مستندنه خلاتا هلبستی یا اتحاد مثقفین یکی تیارو شنبیره مستندیه خلاتا یکی پر خلات مستند لرقاية يا مهرجانا حبر سوري جي بقلك زمانة هلبستي ما ترجمة بونا زوق زماني فرنسي انجليزي كردي
وك جن براسي از راستي قال لك استنجاجي هاتم دبي ديريجري دي مسألة زماني عربي وكردي دي يك جيبو او خلاص هركبوا اجو استنجي ما تدبون جبر قال لك رخنجي دبن هلبستي شما بالزماني عربي دين بسينات اللي قد خبونا زمان ويك وقت بسبب رجيم بعث ما خوندنا خو بعربي كر ما نفساندني خو بعربي دين بيساندن دي جواكي دي جي براسي ما قالك اسانجي ديتن بلكي مالباتا مني بتشوك بشجرتيام قرد في كاريده لي وك جواك قالك جاراجن قبول نتكرن وك هالبسفان لي از وك نامه كي جحموجنا كي جنا قودن فيسينا از دبيجم دبي نترسه اجبر درفت بربونه دروجي ترسي دجي ام مخد دا بيش انا ها درفتي ما برن تكاره بيجي ازن فيسينا هلبست جمرة نفيس جيانا هلبست بخوا جيانك نوها حروجك هلبستك از دنفيسينم از دبيجم تشتكي برخوش ونه دي جيانا مدي تشيدبه از یکیتیا روشنبیر جزیره براستی پشگرتیا مگرتن یکیتیا نویسکار کرد لسوریه چاپ کرنا پرتوکه از هفسروکا یکیتیا روشنبیر کانتونا جزیره ما وک کار از تیدو پر علی کارم و از دست خودم هر جناگو دخوازه تشتكي خوش هبه دخواسه دياري جواكا خوبك جبر ازدايكم هل بس جبو من زاروك كينهي خوشكي تيجياني بله تماشوان ما جارك دين هون الكدرة بالما تماشا دكين سلاو حسكرني خام جورة دشينن نهاجي أمي مهوانا خو درباسي استديو بكن بلا كرم بكن خير هاتيه قالك سباس تشاوي كرم بكن بخير هاتي ماموستا صاب قالك سباس جبو برنامجته وهمو كارمنديجو لجين تي في كارد كن براسي جين تي في او تايبت منديك وي هي بله جو همو جين كارد كن بله راست قالك كيف خوشم قالك سباس وامجي قالك كيف خوشم براستي قوتا روجا خوفا قطانت وتبو مهواني برنامج برچم ووقتا قوتي تلفزيون جين تي في جي بهاتناته وبهزاته هلبت نها تركيا تجي تجي هلبستن ونفيستن براستي جي ام بركيف خوش بون جارك يدنت بخير هاتي ماموستا قالك سباس جبو قالك سباس يا ودي كان وين هرهبن بلي تماشوان ما جارك يدن جي ام دبيجن هون دنافا خير وخشيه دبن ايفارا وبخير بن اشخوائي روجي خلقا ما قالك جدايه هم هلبستوان وهم نفيسكارا كرد وبيرجي هفسروكا روشنبيرين هرما جزيرية بناف خوجي ماموستا فيروز رشك تناسكرن ماموستا فيروز جي نافدار براستي جي دا استا روجافاي كردستاني ودربي روجافاي كردستاني دا جي ماموستا قالكي سباسيات دكن شخوائي رو صحبتا مجي قالكي برفره براستي جي جبركو ماموستا فيروز ايرو ماغوت جي يعني تجيه تيرو تجيه ده هشمندي دل ده ام بيجن ده رحده جبرجو نتهني خباتك يدك جي
هم نویسکاره هم روشنبیره و هم جی هلبسته جی دنویسینه و هم چیروک کردان جی دنویسینه تین زمان بله ما مستفیروز ام دخوازن ناس بکن نافروکا هلبسته تا دسپیکی چنه چته ناسین ام بیجن هلبسته گوته دنویسینه نویسینه تا تشتکی خیالینه آنجی واقعی جیانا جواکینه گلک سپاس بوده براستی از دبیجم گلک جاراجی هلبسوان یه قد کریبه جواکا خواه او گریدانا يعني هاتي فهم كرن يعني هلبسوان يعني خيال هلبست همو هلبست نخيال هلبستا بير جرينج اگو از دبیجم هیجای گو جی خو بگره او هلبستا گو جناف جواكي تيجرتن يعني تش يعني تشاوتي هالبسوان ب وتنكار بإيشكي إيشي قوت الجواكا خود بينت نكار ببين سر زمان راسي تشتيك خيال يعني وهبة أو صورتها هي ده هالبستي ده استعارة هي ده هالبستي ده تدور درجارنا ليت دا ويا يكيت تتي تدفيجري داي جواكيبه ام بين شورشا روج آفا ما از دبیم هلبسوانی گو به لچعوه جنه کر بنویسینا تی پرجه پیف بگره دان یان گو ایگو سر شهیده روج آوا بنویسینه ایگو سر ایشه جنه روج آوا بنویسینه ایگو گریدانا انسانا به وی آخر گل سر وان بنویسینه همو يعني هر تشتمي قد دوي شورشي ده ازبيجم او هلبستن بله براستي وكو تاغوتشي ما مستا تشكيلي اغوتش جيان كرنها ام بيجن روجاواي كردستاني ده و دروي روجاوا جي براستيش برغو شورش روجاواي كردستاني شورش جن بتايبت سرهلدانا كو جن بكسايت اخو دست بكر يعني باندورك برمزن لتواهي جنين جهاني هاته كرن يعني تم دايم ام دبيجن حركت اجن شورش اجن يا روجاوا بو عينك حمي جنين جهاني جبركو براستيجي برنگي فدكاري قهرمانتي خدانا اثبات كرن حق وحقوقي خو ما فين خو او در بله ما مستفيروز برتوك انتجي لغوري ما فيتشر تجي جهدار تماشكر حطانها بهجمارك 4 برتوك تدرخستنه برتوك انتجي ازبارم براني يعني عربي تينا نويساندن شخوب راستيجي دجيانا تده از دكارم وي بنرخينم تماشوان مشخوا دجيانا ما مستفيروز ده يعني هر خوندنه هر نویس و هر ام بیشن هلبست و نویسکاری آنیه در لیم دخوازن ناس بکن مثلا دوان 4 پرتوکن تده گلو چما يعني او اجدان و او هست یه کردیه چما با عربی تی نویساندن او جيش خوات زاني ام جيانك جيلك افيه حفتيد يعني پر زحمت بون وقد خكرنا زماني كردي هبو ام دبستانا دي براسي ازوك شاگرد جي و بچوكانياما يعني تي بيراما ندبو ام زماني خوي دايكي باخذن قد خبو يادن ما دديت شوا ما بر خود دا براستي في ياده قم يعني ابدل فتي انا تنبون راست شاگردك بايات الدبستاني بهوالا خوره باخذيا بله عقوبات دبو داوي او مساله هواجي ثقافه عربي يعني ما لمال خوا ما زماني كردي ام داخذين ما دينفيساند ما دخواند يعني ام فيري زمان دبون دريا بافي خور دريا دايكا خور لي ام دتشونجي كيدن يعني قد خابونك هبو من كاريبو از هلبسك بني في سينم واسكاربم جهوالك خور بخوين
از جیه که يعني براستی اوایاجی تأثیر لنویسی گلکی يعني لنویسی جیلکی كامل كر يعني بس او رحي كردي او انسانه او وجدان اوایاتی کارد هر هلبسکت ببینی يعني یک لطرف دنیای گو هلبستا فیروز بخوینه و زانب فیروز کردک جعامودی بله مامۆستا فەیروز ez barim li gorî me yanî şopand û fîcerate jî 27 salan mamoste Feyrûz mamoste kirî yanî mamoste zimanê erebî jî pêşkêş kiriye. Ez bawerim niha bi gelek bi sedan jî zarok û nifşên û hatî jî perwerdekarê te bûn, xwendevanên te bûn bi rastî jî kedeke pir pîroz û mezin jî te daye. Ji xwe şaxira herî em bêjin di cîhanê diya muhim xeta mamostetiyê ye. Rastî jî ew e gelekî giring e. Meselen di wan sala de çi qasî zehmetiyê te mesin mamoste Feyrûz keçeke Kurd e. Kurdek perwere, Kurdekî hêjayê dixwaze xwe bi Kurdî bide isbatkirin wê demê hercar bi erebî bû. Mesela zehmetiyê got wê çaxê we dikişandin. Hestê wê çaxê û ê îroj ferq û cudahiya wê çi ne? پرن Gelek. او يعني ذاكرة دماغي حيان آنها Bele. جو چاوا از بيجم از خوابي جرم سر يعني از او سيا وكداري كي سيا كي بدم سر او زارو كي كرد ايقول دبستانا دخوندم يعني چاوا ازي وي زارو كي بباريزم جبو جو ازوي جو از في معلومه في فكره آل جمخوا از بگین میده بوی زمانی گو او نزانه يعني نزانه في زماني شخوال بسك مجي مسروي عداني براسي بر أسانجي مع هبون يعني ويتشاوا بايا و الدبستاني مشكلة شدبون تشاوا بكردي دا آخذ بشاگرتي خواره نابه يعني جمار دقوت النابه يعني قد خبو ما قالك جارا متقوت يعني از راستي تعدايا جيبوم يعني دي في مليهاند يعني قالك جارا امن سوري از خواستم يعني تقول زماني دبستاني زماني كردي دا اخذه متقول زاروكي كردانه زاروكي ماني يعني يعني اوي تشاوا فيري زمانك نزانن في زماني مالي ناخذن أبايا راسي الزحمتي ما دفياد برهبون لي از برجارات بيجم زاروكي مني ايجو يعني از بيجم زاروكي منن كش زاروكي منن أبايا تبيراوان آنها يعني دروجي شورة شده قابا از لجيكي ديتم دقوت ماموستا هري جو ماجي حز ذكر جبر جو بزماني كردي بمر او جو تشتك ما فهمنا تكر جمر شيروفات كر شخوا او خوني مجي بخوندنا كردي مد زاروكك خودجي ديت بتشوكي زاروكي ما براسي انا لجامعه زانن جهد خوينه بزماني كردي هنا رفيد دواب وشخوا وقت من هاجمه داكتن وروجني بيروز بون وامجلكي كيف خوش بون بي او چاغايا زاروك امني بچوك جي اگو گيا يعني في خوندني بكردي تخوينه از قالك يعني كيف خوشم ببي لي از بيجم تشني زحمه لمات يعني دهات ماموستا فيروز نهاتو بخوا ابوي شاهد قالك روجان قالك دمان قالك دم سالام براستيجي يعني بريا شورشا روجافاي كردستان جي ام بيجن دخبات ماموستتي يزمان عربي جي حتى روجا ايروجي دما هاتنا شورش مثلا بطايبت تشي جوهرتن و جوهرتن لغوريتا د شخص جنان ده ام بيجن د شخص ماموستا فيروز ده تشاوا خديت مثلا ده هندري شورش ده دما شورش هات لدار خستم براستيجي يكم باراستنا نرخ جنان هاتكرن مثلا فرق وجداهية ويش قالك نها وصالين زور مثلا هستكي تشاوا تجيان ذكر او يعني از اشتر بيجم جو ام بين سر مال باتا
بله يعني مالبات بری شورش نوی نرینه لجناد نرین بله. بلکه این مالبات هم جدا بو اجبر باوی مبخواه ماموستا بو يعني دريه ولو خوش ايه هلبستي بله جمر فكر براستي ليه قال لك مالبات نولو بفيت يعني راست. بفيك كاري رانبون بالجنار اللي مالي شورشا جنيبو براستي بله. او هستي قلت زانبه تكاربه از وك فيروز هستي جوز بآزادي بنفسين او هي يعني هاتمه قال لك جارا ميغوتيجي جبرجو يعني مدخست مدقو بس ام هستي خدرخن برا كسك لما جهدار بك وقت ما هلبستي ام بيجن ما خوانس بارت او ام بيجن يكيتيا نيفيسكاري عربها بول لسوريا مريزو حرمت جحموني فيسكارا اللي شرط هبون مرجوان شرطو مرجوان هبون دفيت شفلان يعني دفيت قريداي حكومتي دفيت بعسيبة دفيت نظام حياة قد كاربة تسرمن بركة بسكنة وتهستي خوبيجة او يا تنج كست برج مرت تشتكي خوشبو يعني ام بجدس بيكا شورشيد ما من برديتن ام تشون يعني مكاريبو الكربة ام هلبستي خوب خوينن ما لحمدرا ما ديت شعبنا هنا يعني جمع حزكن جهلبستي ما حزكن واورحي كردي ادفان هلبست هذا بتشبكها وبكيفيه ديتن يعني أبايا برجمر تشجران ببراسي وقال لك هبالي ماجي دفي هذا أم سركفتي بون دفي يعني شورشها روج أفا وقت تقوت شورشها جنيبو جنيه يعني جي خدي دقلك دقادة عسكري دقادة جواكي د إدارة مؤسسات دي يعني دقلك جيادة حتى دني في ساندني دجي يعني ذكرن بيجي بيجم يعني بري شورش جنك يعني أزوك جي كارم يعني جنك هات دقوت أزنويرم بيجم أزدن في سينم جبر مالباتي يعني وجدركات جبري دنفيسان يعني بعمري يعني بمر دنفيسان لي بشتيقة ما أملي جريان مديت يعني بالناريني ايه خوشك امنيزيكي مالباتي بون حياقو فيجني هستي خو كاريبو درخه يعني بر يعني رولك مازن جناليس دوي شورشي دبراستي ام هر جنك لروج افاي كردستاني تشقاس خسار جيداني بن از دبيجم هر سركفتي بو بله راسته يعني يعني او تعدي شورشي بر لما حميا هاتن جحمو آلي تجي يعني بلكي ام ندهتن قبول كرين وك جني مي يعني ايه قادة عسكري خاص ام نهاتن قبول كرين بدسبيك جي وانا جيش خوا او ام دخوازن يعني جي جنا عسكري جي هبه دنا دستورة سوري دا اثبات ببه ام دخوازن حمو يعني ما في جني بدستورة اثبات ببه يعني جبرقو كدك هبو يعني تعبك هبو ده حمو مجالات هذا ازبي تفي في فان زحمتي هانيجي ازبي جمهر جن سركفتي بو راسته اجبر شورشايا شورشا جنيبو براسي بله راست براستيجي يگو هری پیشنگتیا شورش شکر و پاراست به تایبەتی نرخên civakê daha zêdetir jin bûn ji ber ku niha jî wekû te anî ziman niha saziyê me jî di mamoste Feyrûz yanî sîstema hevserokatî heye bi rastî li gorî em dibînin yanî qada got jin tê de nebe bi rastî jî ti carî nare serkeftinê yanî bi rastî jin çawayê dema ku ew qasî li zarokê xwe miqateyê li mala xwe miqateyê ew qasî ji zarokê xwe hez dike bi wê rengî jî bi rastî ev e hestekî jinê xwezayî yanî jin di her qadê de bi wê rihî nêzik dibe yanî bi rastî jî
نها ام بيجن ما مستفيروش خطو ام بيجن هاف سروك وريفبريا روشنبيرن هرما جزيريه نها شخوا دوي دريد جي خباتكي جلكي برفره جي راستي ددن مشاندن مثلا ام بيجن دوي قادد تشقاسي مثلا رولا روشنبيرتي تي مشاندن مثلا تاثير اخوا هون وكو ما مستام بيجن چقاسی دکارن خبات پیش بخن چقاسی دکارن روشنبیران با آفرینن مثلا او حتی چه آستی خو اثبات دکن بطایبتی و کجن براسي او سيستما هفسروكاتي اللي قالك جيابل كي تفهم كرن ان شكله بله انه جن يعني وقت ديكورك تمام هوالي مير حمكاريتك وجنجي بيرا وقت ديكورك يعني وقت هاتبو فيم كرين يعني اري اللي قالك جاء اثبات بو انه هردو وكهف وجن وقت اقعد بحث كرن بهترني زيكي كاري خود بو ام وكي كتيارة وشنبيرة براستي قالك ريزو حرمت هوالي ماي ميرجي ايجو الكاريا ماجي دكن دكارد لي اوجي درفتك خوشك ومازنجي دان يعني دان جنا دان مبري حميا انه د في كاريد تكاري ام دكارين بريارة تا دسر اخر ببين اختي راسته يعني ام دجي راستير ام نابن انه ام اني خلاف وقوتن وتشتينا بسر زمان يعني يكتيارا وشنبيرا يكتياني فيسكارا ازبجم همو يعني جحمو يكتيا جحمو سازيا بهتر جي حسكرنينا جي الي كارينا جبرجو ام بين روشنبير نينيكا جوفاكين بله يعني كاري يعني او كارات زحمتي ما تنادي براستيش مروف دكار بيجي روشنبير بخوا يعني بنجه اساسي چان دا گلانه راستيجي مدبينن براستي ام دشوبين جي خباتي و باش تذكركي باش تكرن هم بسكرنه که باش لوين افندتي کرم براستيجي هر بجوال ساعتا خوش ما مستفيروز دمش خانه ها دوستيه كما هي ام بهذور لي قدار تماشكن ومدي صافي گرنش خو مجارا خو وصحبت لگلتا بله تماشوان ما نهاج دوستيه مجوره آماده کری ام بهذور لي قدار تماشا بكن دي صافي گرن گل ما مستفيروز وصحبتاي کوبارا خدود سال 1935 دل الگزی هاتیه دنه دناو مالباته که نشتمان پرور و روشنبیر ده جیانا خود دومینه او یک جستران بیجا رادیو دنگه ایریوانیه ده جیانا خواه سرگونه ده بوی دنگه ایشو آزارنگل خواه ویل سر سرگون اوین ایشو خوشکیا جیانه سرانگوتیه جدر وی رادیو ایریوانه جیوه ده جوات و صحبتان ده سران سرایه و جوات لدورا خواه گراندیه کوبارا خدود همان دمیده ماموسته بو و 40 سالان درس زمان کردی دازاروکین کرد نه دی سالین خونده کاریه ده و نه جیده ده ماموستتیه ده قد دیوج موزیکی برنه دا او یک جدنگین حسکریین رادیوهای یریوانه بو بیجر رادیوهای یریوانه ازنی وارشید دنویسه که خود قالا کوبارا خدود که اود بیجه کوبارا خودو او یک جدنگ جنین کرد این رادیوهای یریوانه یا نافدار بو گله کسان جدنگی وی حزدکر لیم خابن تیوی خدمت وی جبودنگ بیجیا کردی جی مینا گلک جنین دنین کرد او زیده نهاتیا ناساندن و لسر وی خبات نهاتنه مشاندن ay ko jane 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 zehra mele peyabu ay ko jane 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 zehra mele peyabu ایجی میناسوس کاسمو بلگه قادو زادینا شاکر آسا عبدال نازا کوکل سیران موسا
تنه به چند سترانان راحت نبی بیرانین. دنگویجا نمر کوبارا خودو ده سالا 2012 ده لسرگنی چاوی خواه لدنیای دگره و به دنگ خواه نمر دبه. بله تماشاوان من مبهدوره لدوستیا جی گهدار و تماشاکر ام دیسا ودگرن جم مهوانا خوی هجاو دلال ما مستفیروز ام دخازن ویجیش تا پرس بکن حری داوی پرتوکا گوت دای آفراندن و درخستی و بلا بوید نافا جواکی ده کی جانبو و نافروکاوی چی بو؟ شخوا پرتوکا منی سیمینه بله بنافي نسيتك ولكن اف برتوك شخوا به اليكاريا يكيتياني فيسكاري كرد سوريا تشابو ج بريا حفتيكي ام ذكرناوي بختي خواندني قامشلو باليكاريا يكيتيا روشنبيرا ويكيتيا نيفيسكاري كرد هردو جيا براستي تشتكي قلكي بالكيش بو او حسكرنا جوي برتوكير هات خوياني كرن نافاروكاوي وكي قوم دسبيكي شترقوت از نقد كريا جواكا خوامه از لشارعي از هالبستيد بينم از لمالي هالبستيد بينم از دچاوي زاروكا كي ده هالبستيد بينم از دچاوي شروانا ده هالبستيد بينم فاف تكاربيجي هردو برتوكي مني ايجو ادوان 6-7 سالا ده هاتنا تشاب كرن 10 رسائل وغيمة ونسيتك ولكن ين شو رشين يعني تنكار هالبستك جيبي بينا اسقط كريبم جي همو ايش وآزار وكيف خوشيجي ايجو يعني او آلا جو ميل جيكي بلين ديديت لجمع هالبستك بو فأذن براسي قشتي قريداي شو رشينا قريداي روج آفانا شخوا بر جيجي ترجمة بونا يعني او نافاروكا في برتوكي چند هالبستن هنا بالكيش بون يك جي ين سر بنابري عفريني سر عفرين بخوم لبيسان دبو بده زمان جي ترجمة بويا يقدن لسر يعني جي أهل سريكانية أنا لينا يعني أو كامبا قولي هر وصفة ويداية بإيش هك هر جنة بإيش هالجنة كي قد ورد ماية أو جي ترجمة بونا گلک باشه ما مستفیروز نها بشن دوان دوی دمی في داویه ده نها گلک ایریش بشن قرقرنی گل سر کردان بگشتی چه دبون مثلا هالوسطا ده براستی جی افم دخازن في گرینگی وکو قادر روشنبیران مثلا هون چاوا دگرن تدی ما گوچی روشنبیر عینکا جواکی نبراستی جی هالوستن روشنبیر جی هر کسی کی زیاده تر بهتز جی دگرن ام بیجن جبو بانگوازیا آشتی آرامی آزادی هر وها ایریشن گوته نکرن مثلا هون چاوا حتی چا استی ام بیجن تفگرک چاوا دناوا ود که تاگو ببن بس وان تشتان وکو قادر روشنبیران براستي ما جدسبيكا فان إيريشا أم قطنبون يعني أم لهر بملته أم ناف ملته خو أم جفي مالينا أم قش في كو فانكو لانانا أم بهفر لحمت داري تمدديت ما بر أو
جفات ام جيان مالباتي سيرة ام بوار دركتن ام يعني هر روجك مالبات دركتن بندي زاروكي خوبون ام بوان ربون ام قطنا بونجي لي سمينار ما تشيكرن جبر جبو حس كرنا دناف جواكي ده جبور ام مسألة ام حق و يعني ما او اف حفتيها داوي جي فيما يعني فيما هيدا اف حفتيها شو ما يعني سمينار دان ما هلبستو امسيات تشيكرن شبهير كيش هلبستي جبو بشتقرتنا هي بيجي يعني همو تشتي في جواكي في مرحلة هاني دا ام دبيجن جمرتي خواستم جي اركي مي براستي او مسألة شر وإسر يعني بينا عرب وكرد وامجان حتى يعني روشنبيري عربة جبرولا خبليزن في مرحلة هاني ده جبرجو ام ملتي يعني ام نكارن ام بتاني يعني بلكي هونجي آلي كاريا ما بكن دفي نقطة ده هونجي بيجين جواكا عربي هون كاربن يعني او اف جيراني قوب هفر بسالامانه دفي اللي سروي حسكرني بمينن يعني قالك كارمد في مرحلة بو قالك باش ما مستا انها ام بيجن دمي بيش داب يعني وك بلان سازيه دستي ود قادا روشنبير ام بيجن وكو ما مستا فيروز مثلا بيش روج ده بلان سازيه ود تشخباد نافا دستي ود هنا مثلا هوني تشبكن مساجكي تشاوا بدن جواكي مساجكي تشاوا بدن ام بيجن خطا روشنبير دي تشجوتي خاصتن دوي مليده ما مستا او بريفان اف ايري شداوي براستي بلكي او كارمة نوك انا بو يعني ما ام لهر باجارة ما هلبست وسمينار وتشيروك دخواندن وام ما كيف خوش بونا خود داخو يعني كرن ده نزيك بونا جواكي جخوا ما او اندامي جو تفلي دبون يعني ابوانا يعني ازبيجن بلكي او كارمه بردوام دبو ام لبرتوك ام قاتبن ام برتوكي خو جاب بكن ام لي انا ام دبيجن قي او باركي برجران السر همورو شمبيرا او يعني بشجرتنا في ما في ملتي سكنة بحمو كسكي جو إيشا دبينه دفان روجاده أو أنا كارمية يعني از دبيجم قرتنا يعني أو تشيروك أو إيش أو ودرخستنا وان إيشان كيف وخشيه ملت يعني هرتشت انا اركي روشنبيرا راستي وكو بهتري السياسيه بهتري از بيجم لازم روشنبير برولا خرابن دفي مرحله حساسه بر حساسه او خرطبونا جو افجلايا بستينه جرك جهل بسفانا جي روشنبيرا بستينه او بمعنوياتي قالك جيا بلكي جكستبن جي اللي دفي ام آلي كاري هف بن دفي مرحلة دلي ام حساسة بلي وكو تاجوجي براستي تشقصي مروف لهف بجف لهف دو فقره يعني دقادا سياسي بقادا روشنبيرتي چاندني زمان هر وكيدن گلکی و باش به و جبوکو براستی جمرب به بلسفا دشمن پیوسته ام دست خو بدن هفدو و خبات هلوسته که گلکی مزنب خبات خوشی ام خو بدن افاده کرن براستی ما مستفیروز حتی دمه که یعنی حتی نهاجی از دبیجم گلک جارا مجید شوپان مثلا دقادا روشنبیرا ده ناون دیوان ده
هر جاره سمینر دهاتن داین هر جاره ام بیجن فکرنا پرتوکان بون یعنی پر کس جیله کم دبون براستی جدیتک دوز دهات مشاندن یعنی نزانم gelekî baş û balkêş bû jî mesela ew kesê godehatin hemiyê rewşenbîr bûn kesnî mehedded bûn ya em bêjin ji civakê jî dihatin tevlî we dibûn guhdar dikirin ew semîner û ew muhaderatê godedan ev me kar dikirin ji ber yanî berî di sê roja semînerek çîbû ji bo zimanê Kurdî براستی جیتی نبود گو ملت لیرونه چوا از بیجم تا دل یعنی بحس کردن وقتی تبکاره کی راده به او کسی گو تا او حددان دیه جبونا وی سمینری جبو وی کاری جیه وی دی جواکی دی نویسا وی چاوایه اوایا گش قبل ما ام دبر چعوار دبن راستی مسئله تبیجه ام گلک جارا د کار خوده من ام نقد کری بون یعنی هر کاری ما گریدای او حدثی گوچه ده او اوایاجی بلکه آلی کاری آمد که بیا وک داویجی و یا سرکجی مشتر گوت گریدانا نیویسکار به جواکاویر او جيرة أو يا جيرة يعني أو دمينة أو آجو سركفتني دي براستي وهمو ويكيتيجي وكوله بله قال لك سباس براستي جي سركفتني مجرد خازن مامستا ونهس سركفتي بن براستي جي يجو تشافكاني أجواكي أم بيجن روشنبيرن هنرمندن باري قول سر ملي روشنبيرة لسر حمي الصازية لسر حر كردكية وهر ولات باريزكية ما مستفيروز ام دي ساجي دبيجن ام جالكي كيف خوش بون براستيجي هاتناتا والصحبات تاتا ام دبيجن ساعات تاتا خوش بمالي افابي وينهر سركفتي بن وينهر هبن بلي تماشوان ما اميد وردجي خاطري خوش وبخازن خلك ما يا طيبتجي بداوي بو لقل روشنبيرا كرد نويسكارا كرد يا رجاوي كردستاني ما مستفيروز رشك ام دبیجن هم ببینن خیر و خوشی دب خاطری و ورد خازه آواز شینه سرک دی خازه دایک ویله